Si ate. Laki-laki na yung Jejeb. Ay, dance daw, ma'am. Dance daw, Jejeb. Kantay na, madali na. Tiri-diri-ding, tiri-ding. Tiri-diri-ding, tiri-ding. Yeah, dali na. Yeah. Yeah. Ay matatapos rin ang rehabilitasyon sa naturang paliparan. Samantala, formal lang nagpasakyono sa Korte Suprema si Senador Juan Jejeb, asan yung Mingming? sa suspension order ng Sandigan Bayan laban sa kanya. Mingming.